Is-sibt filgħodu nħelsu numru ta' klieb il-baħar fejn il-moll ta' ċirkewa. Preżenti biex jgħinu u anke jsegwu dan l-avveniment kien hemm diversi għawwiema u anke għaddasa li ħelsu l-klieb il-baħar minn kaxxi bl-ilma fil-qiegħ tal-baħar jew madwar 20 metru l-isfel. Din l-attività frott ta' proġetti mmexxi minn Shark Lab kollaborazzjoni mal-Akwarju Nazzjonali ta' Malta. Dan jinkludi trawim tal-bajt ta' klieb il-baħar miġbura minn dawk li jkunu ttieħdu fil-pixkerija sakemm jikbru biżżejjed biex ikunu jistgħu jinħelsu fl-abitat naturali tagħhom. Net News tkellem ma' Greg Nowell, il-chairman u l-fundatur ta' Shark Lab, li spjega x-xogħol ta' din l-organizzazzjoni. Back in 2011, we recovered our very first egg case from a dead shark at the fish market down in Valletta at the time. And out of curiosity, took it to see if there was anything we could do with it. And to our amazement, it started to develop in an artificial aquarium. Or an artificial environment in an aquarium, and we've refined that process and working in almost partnership with the multinational aquarium. We're now actively recovering egg cases from dead sharks, mostly Gatterel, and they go into a holding tank until we see development of the egg, and then they get transferred to the multinational aquarium. Il-kuratur tal-Akwarju Nazzjonali ta' Malta, Daniel De Castro, spjega wkoll ir-rwol tal-akwarju fil-kuntest ta' dawn il-klieb il-baħar. So they open the female, they take the eggs out, and then from the moment they take the eggs out, they bring them to the aquarium. That's our role, to actually incubate the eggs. The ones that are fertile will be released, and those animals that come out of the eggs after 4 months will be given food and taken very well care of until the actual release, which is what you can see today. Membri ta' Shark Lab spjegaw li klieb il-baħar mhumiex ta' periklu kbir u li meta wieħed jibda jitgħallem u jeduka ruħu dwar il-bijoloġija ta' dawn l-annimali, din il-biża' tinbidel f'interess kbir u f'faxxinu. Ta' min isemmi li jeżistu numru ta' speċi differenti ta' klieb il-baħar fosthom dawk żgħar li jsejħu cat shark. Dawn spiss jisfaw vittma tas-sajt u ftit jafu li bosta minnhom jispiċċaw ukoll fil-platt tal-ikel tagħna.